Selam i pozdrav, drage moje hanume i dobro mi došle na moj kanal Emina Đihanović. Evo ovo predbajramsko vrijeme, pa evo malo sam i ja se obukla onako u duhu Ramazana, u duhu našeg dragog praznika Bajrama. Ja sad pravim znači kadaif. I za kadaif mi je potrebno jedno paklo kadaifa, potrebno mi je 8 jaja, 300 do 400 grama oraha i ja sam dodala još 200 grama lješnjaka. Neko stavi grožđice, ali eto ja sam umjesto grožđica odlučila da stavim tanan halvu, znači ovdje imam 200 grama tanan halve. Trebaju mi još 4 kašike griza, 1 kašika brašna, 400 grama maslaca, naravno otopljenog, i ovo ide u tepsiju broj 36. Eto. Znači, to je ta mjera. Pa sad polako da krenemo. Evo ovako, ja ću prvo umutiti jaja da mi stoje, dodat ću griz i brašno i onda ću polako da idem onim pravim redoslijedom kojim to i ide. Jaja ću znači sad umutiti pjenasto. Sad ću u ova jaja dodati griz i brašno. I još malo umutiti i ostaviti sa strane. Prije nego što krenem sa slaganjem kadaifa u tepsiju, da kažem da sam uključila rernu da se zagrije na 200 stepeni i onda ću je smanjiti na 150 do 180 stepeni. Sad i agdu ili zaljevu, i tu sam napravila prije, naravno da mi se ohladi dobro, da bude agda hladna, a kadaif vruć. Stavila sam u šerpu 1,5 kg šećera i 1,5 litar vode. I znate kako ide onaj proces, kad prokuha, onda dodam 1 limun izrezan na kolutiće i iscijedila sam i pola soka od naranče. A zašto sam iscijedila pola soka od naranče? Zato što sam dobila ovaj recept od jedne podrinke koju ja poznajem odmah poslije rata, znači upoznale smo se ovdje, a to je jedna Bijeljinka Mensura. Inače rodom je iz Bijeljine, ali živi na Diviću i malo ovdje u našim Živinicama. Ovim putem je svakako selanim. Sad nastavljam dalje, znači agda je gotova, rerna je uključena, a za kadaif mi treba jedna zdjela da bi ja to sve dobro izmrvila i onda polako da slažem. Ovako to, znači pola kese kadaifa, odnosno pola pakovanja, i ovo ću sada istresti u tepsiju broj 36 koju sam namastila uljem. I ovako fino rukama to sve razdijelite da bude podjednako kao jedna kora. I sad ću ovaj kadaif dobro preliti maslacem. Evo ovako kad sam kadaif znači prelila maslacem, sad ću staviti orahe.
malo ovako rukom još poravnjajte, ako vam nije svud isto. I preko oraha ću sada stavim i tanan halvu. Ovo kod mene je tanan halva sa kakaom, zato ima ovakvu boju. Eto. Sad kad sam ovo ovako sve pripremila, stavila kadaif, pa onda sloj oraha, sloj tanan halve, sad ću dodati ovu smjesu koju sam umutila. Ovdje je 8 jaja, 4 kašike griza i 1 kašika brašna. Sad ću izmrviti ostatak ovog kadaifa, odnosno polovinu pakovanja i staviti odozgo po ovoj smjesi. Kad sam to sve ovako lijepo složila, sad ću istrest preostali maslac i ovo ide polako u revnu da se peče. A ja ću nastaviti dalje da spremam pite, sarmu i tako ostala naša tradicionalna jela. Evo, to je to i sad kadaif ide na pečenje. Evo, moj kadaif je ispečen, znači spreman je da se zalije, ispekao se prelijepo. Evo, to je agda koju sam napravila, znači prije, i ona se lijepo ohladjela. Evo, dragi moje, sad ovako polako zaljevamo, znači kadaif. Ovdje sam vam stavila 1,5 litara vode, 1,5 kilograma šećera. Isjekla sam 1 limun na kriškice i iscijedila sam sok od pola naranče. I sad polako ću da zaljevam kadaif. Ovako slobodno znači istresite svu ovu agdu, pošto ima unutra griz, ima i brašno i ovaj kadaif dok tu se sve lijepo fino natopi agdom, bit će dovoljno. Eto. Evo, ja sam potrošila skoro svu agdu, ostala mi je možda još jedna, evo, kutlica, 2 i to je to. Drage moje, rekla sam vam da ću vam prenijeti utiske o ukusu kadaifa. Evo da vidite presjek kako izgleda ovaj kadaif, veoma je sočan, ukusan.
I vidite, ono je bilo dovoljno, znači agde, litar i po vode i kilogram i po šećera. Preukusan je. Dočekali smo prvo jutro Bajrama i vrijeme da se pije bajramska kahva. Evo ga mama, stigo je. Gledaj, džabe. Pa ljubite majku. A ovo su moji gosti na prvoj bajramskoj kahvi, Jusuf i Sead, pravi drugovi mog sina Džedmina, koji se nalazi na radu daleko od svoje kuće. Neka nam dragi Allah sačuva svu našu dječicu, a ja se zahvaljujem Jusufu i Seji na obilasku. Toliko od mene u ovom videu, dragi moji, voli vas vaša Emina.